Evo kako se puni Discovery, evo ga punjač, radi, znači puni se crveno svetlo, ovdje izlazi ta DC struja, ovdje ulazi AC struja, dodali smo produžni kabel, ovako, i ovaj ima preko 11 metara produžni kabel, 3x2,5 sam stavio, mada može tanji, ovaj 180 W, znači može tanji, ali što deblje to bolje. Znači eto, to je punjenje, zajebancija je koja je na višem spratu, znači ako si na visokom spratu treba ti puno kabla, 200 dinara je metar otprilike, ovaj deblji, dobro, treba može tanji, onda utičnice isto, znači to je isto kako ćeš da središ, znači eto tako jedna od zajebancija za Discovery, to je to. Evo kako radi ventilator, to je to, punjenje Discovery-a. Spremamo se za proletnju vožnju, 22. mart, sad će biti 19 stepeni, nekih 4-5 sati će da bude punjenje i to je to. Hvala vam.